आकाशवाणी इम्फाल Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maroi pau Manipur ki Raijapal La Ganesan asi nomagi kongsata Jiribam da tungkre mapamda Raijapal na jila adugi miyanga unagani Khadi and Village Industries Commission na awang nongpok lamdamda khadi amasung khungamgi udoksing leptana sakotana bahonari Pradhan Mantri Narendra Modi na hari Bharat asi technology natraga innovation da khwaidagi mangjil thaba leibak ni haibadu malem asida ulle amasung Youth Affairs amasung Sports Mantraloy na nauna semdoklaba Mission Olympic Cell da core member oina yariba hanagi athletes singi masing saruk ani hengatle Laibag asina COVID vaccine dose koti chama yangkai yauna kaptana honoringai selek asida anoba corona variant sing thorakle haribasina amukasu nungnangba pole phiba masida ikoina tabiriba miyamda hek yaba makai athuba matamda vaccine dose suna kapthopinaba amasung atopa miyoi vaccine kapada mateng pangbinaba appeal tawjari laisat asnigi ngakthoknaba achamba thong ahum asi inbiu face mask upiu putaruki social distancing thambiu maimit amadi khutsa sengna hamdokpiu COVID-19 ga mari lainaba e-pau singidabak National Helpline number sing 011-239-78046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number na 0385-2411-668 amasung 1800-345-3818 ta phone tawbiu Hawjik mapung ba pau Manipur gi Raijapal La Ganesan ngasi nomagi khongsata Jiribam da thungkre Jiribam gi helipeta Mahapu jila adugi deputy commissioner Malem ngambat senglai SPA Ganasyam amasung makok thongba official singna harauk tayamna oki Raijapal na Jiribam police headquarters ta pangthopa thoram amada jila adugi miyangwa unundana tongan tongamba hiram kya da wari sanagani thoram adu district administration Jiribam na sinbani Kendra ki port shipping amasung waterways amadi ayush ki mantri Sarbanan Sonowal numinini ki Manipur khongsata hayeng numit yungba matungda Imphal da thunglargani mahangna hayeng nungthil loktak patta satuna yengani numidangda Imphal da tongan ba thoramsingda saruk yagani hangsit nomaijing numita Sri Sonowal na Mukhyamantri Nongthomam Biren Singha unagani Madugi tungda Manipur Sarkar gi ayush bibhag na sinba thoram amada saruk yagani mahak hangsit dilegi damak Imphal thadokigani Manipur Sarkar gi School Education Department simba Raijthaki Kala Utsav lisingani kunmathoi amasung quiz competition ngasi ayuk Shiksha Mantri S Rajen Singh na hawdokre Manipur State Film Development Society Imphal da pangthokliba thoram asi hawdokpada Commissioner Education S M Harikrishna amasung Director Education S L Nandakumar Singh yauki Lisingani kungi National Kala Utsavta Manipur gi mana phanglaba sing okpa amasung quiz competition pangthokpana Kala Utsav asigi thoidokpa saktam oiki Manipur ngasi International Day of Persons with Disabilities pangthokli sahi asigi numit palan asigi theme di Leadership and Participation of Persons with Disabilities towards an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world haibisini Mapung aiba thoram Raija ki Social Welfare Department amasung Chief Electoral Officer Manipur ki office na sinduna Imphal gi Maharaj Chandrakiti Auditorium da pangthokli thoram adu da Imphal West ki DC TS Kiran Kumar Additional Chief Electoral Officer and Pravin Singh amasung makok thongpa official Singh amadi saknaraba miyoi kya saruk yari Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk ama oina ilai khudingi Akashbani Imphal gi e-pau kangbuna sandokpa quiz numit asi amuk thorakle Quiz asi numidang pung tere makai gi Manipuri pau da sandokani saruk yabini masingna makhoi gi paukum ekoi gi email airinfalnewsquiz@gmail.com da tharakpa yagani sayol gi oiba quiz ki thoramasi Akashbani Imphal gi Regional News Unit na Manipur Sarkar gi Art and Culture Department ga kusam na senbani ahan ba achumba pakum pirapa miyoi singna quiz contest asida asigi winner oigani Khali and Village Industries Commission ki Chairman Binay Kumar Saxena na hairi Bharat Sarkar ki chakot thorangi saruk ama oina commission asina awang nongpok lamdamda khadi amasung kungangi udyog sing leptana sakot anaba honari paumi sing da wangang da Sri Saxena na hai awang nongpok lamdam asi haujikti KVIC gi focus area oire maramdi sector asina lamdam asi gi kungangi lam sakot anabagi khongjel yangsin hangani mahang hai leibak pumbagi oina KVIC gi growth asi sangsat tachada kumapan lom leiri Sri Saxena na hai commission asina ngasi asangi Golpara jila da laiba
dahi kata amasung mornoi khungangda samuna miyoibada landaba handhanaba khoi sinanaba reducing elephant human attack kauba project ama hogdoklagani miyoibaga samuga mungnaba thingnaba samuna landarakpa ngamandanaba haying khoi upu singna sambal oina sizinargani lomi kuntra humdoida haying khoi upu chahum kuntra rom yenthokani masina mi amasung samu sibagi masing handa hangani tabiri ba pawasi akashbani imphal degini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हारी भारत असी टेक्नोलॉजी नत्रगा इनोवेशन द ख्वाइदगी मंजिल थाबा लेबांगनी हाइबदु मालेम असिद उल्ले महांगना हाई डिजिटल इंडिया की मखादा अवनब पुरकनब थौरांग कया लौखटपना लेंगाग सत्संदा सिजनगदबा नौना सेमदोलबा फिनटेक सोल्यूशन की थोंग लाउना हांगदोकले प्रधानमंत्री ने हौजिक यहां की ममांगदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांगदा इन्फिनिटी फोरम हौदोकी थौरम असी भारत सरकार गिफ्ट सिटी अमसुंग ब्लूमबागी थोक्सिल मखादा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ना थोपु ओइदुना सिनबनी फोरम असिगी अहांबे एडिशन दा इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका अमसुंग यूके पार्टनर लेबाक ओइना यावरी फिनटेक की मरु ओइबदु पलदुना श्री मोदी ना हाई लेबाक असिदा फिनटेक की खुदोंगसाबा यामना साउना लै अमसुंग हौजिक असि फिनटेक इनिशिएटिव पु फिनटेक रिवोल्यूशन ओहनबगी मतम ओइरे प्रधानमंत्री ना हाई मसिगी अवनबा असिना लेबाक असिगी मी खुदिंगमक्ता सेल थुंगी शक्ति फंगनबतन मतेंग ओइरगनी मांगहाई भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन असिना मालेंगी मफम पुनमक्ता मियांगी पुंसिगी फिबम फगनबंग ngमगनी श्री मोदी नाई अहान बोइना लेबाक असिदा ममांग सहिदा एटीएम दगी सेल लौथोकपदगी मोबाइल पेमेंट यामना हेनकी हौजिती डिजिटल बैंक हाइबसी असेंगबा अमा ओइरे अमसुंग सही तरा फावबा सुद्रिंगाई मनुंग असिदा मयांगी ओइबा मफम अमा ओइरे ngasi asi Bhopal gas tragedy gi kumon numini malem gi khwaidagi satiba industrial disaster singi manungda ama oriba Bhopal gas tragedy asi ngasi degi sahi kuntra tariki mamangda lising ama chamaban marphu mari gi December ani amasung ahum lonaba ahingda Bhopal la leiba Union Carbide India Limited ki pesticide plant thokibani thokdok aduda methyl isocyanate thoroktuna mili singkya siki lakya khudongthiba nangki ngasi asi भारत की हानगी राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमसुंग शहीद खुदीराम बोस की मपोक नुमिनी नुमितदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अहानबा राष्ट्रपति असिगी मफमदा लै कतुने इकाई खुमनब उटकी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसु लुसिंगबसिंग असिदा इकाई खुमनब उटली Youth Affairs अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्रालयना नौना सेमदोलबा मिशन ओलंपिक सेल MOC दा कोर मेंबर ओइना यावरिबा हानगी एथलीट सिंगी मसिंग सरुक अनि हेंगले MOC असि हेना एथलेटिक्स पुनिंग संसिनबा थौरांग असि लखटपनी MOC ना भारत की ओलंपिक की तमक टारगेट ओलंपिक्स पोडियम टॉप्स इनिशिएटिव की मखादा सेम सारी मसी मालेंगी ओइना साना खोनबगी स्टेज असिदा भारतना खुमांग सोक्सिनबा होनबने Youth Affairs अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नाई ममांगी ओलंपिक सिगदा थेनरखिबा अदुदा युमफम ओरगा वारेप असि लौबनी मांग हाई टोक्यो लिसिंग अनि कुंदा सरुक याखिबा अमसुंग मेडल तरेट फंगलखिबा अमदी पैरा ओलंपिक गेम्स मेडल 18 फंगलखिबा सानरोइसिंग अदुगी ट्रेनिंग अमसुंग कंपीटिशन दा MOC दा यावरिबा हानगी सानरोइसिंगना पिसलप मसक मथुमदा सिंथानिंगाई ओइना मतेंग पांकी जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप दा डिफेंडिंग चैंपियन भारत का तरुलक चैंपियन ओइख्रबा जर्मनी गा ngasi सेमीफाइनल दा थेंगरगनी मैच असि भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम दा ngasi नुमिदांग पुंग 3 मखाई दगी हौगनी युमसे कैसन नुमिता सानाकिबा क्वार्टर फाइनल दा भारतना बेल्जियम बु पांजल अमा सिनोदा अमसुंग जर्मनी ना स्पेन बु पेनाल्टी शूट आउट दा पांजल अहुम अमदा थोइकी अहानबा सेमीफाइनल दा ngasi नुंगथे पुंग 3 मखाई दा फ्रांस का अर्जेंटीना गा कलिंगा स्टेडियम दा सानागनी लोइसिलपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba vaccine kapthokpa face mask upa phutruklamna leiba khutsa amadi maimit taru taran thamba haiba achamba thongsing asi ngangna chapinaba amukha na ningsingjari aroibada maroiba pau amuk Manipur gi Rajyapal Ganesh na ngasi nomagi khongchata Jiribam da thungkre mafamda da Rajyapal na jila adugi miyango unagani Khadi and Village Industries Commission na awang nongpok lamdam da khadi amasung khungamgi udyog sing leptana chakholanaba honari प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हारी भारत असी टेक्नोलॉजी नत्रगा इनोवेशन दा ख्वाइदगी मांगजिल थाबा लेबांगनी हाइबदु मालेम असिदा उल्ले अमसुंग यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्रालयना नौना सेमदोलबा मिशन ओलंपिक सेल दा कोर मेंबर ओइना यावरिबा हानगी एथलीट सिंगी मसिंग सरुक अनि हेंगतले पाउ लोइजरे।